How we see them? Ben. Abusia Hyundai Motor Groups company kasiye na wo China no. Wo ma be piemu ewo Asante Mantemu. Enu ada ena bafo anantahene bafo ejefu sutwitwi akwa ene nananom nyina ekoya wo mo ekokohia Hyundai Motor Group mpanimfo ya wo mo de wo mo eba akotokofie mu nyo mo nko Bank of America obepiemu Ghana hanom de kebeka se Bank of Ghana emotutina mu mpanimfo enso so kan ho bia wo mo eba ye previously yenku ye chikakra ye hu se kotokohene eko business summit ase metina anom ka chem se after sa continue na kotokohene tuo no ye behu niema foforo kora ene de danso kora enti no okoya enso so hu se okekan ye eka che ye se Ghana ani asanteman ebie won kwaban mu se ye twan investment ana investors say on be invest into Ghana na bibia o se omo ye bia na kasubo mbia o se amanya hodo ene titiw ne Canada ne nkura hodo ne ina peso omo ne Ghana ye no ye krado se ye be di dwuma no enche kura ena kotokohene ba ya omo so etumi atoa no ha no no bebusa se omo botaye pa ene sei enti a womo ewo hanom na abusua eye very encouraging ene je aho se pe se o hye Ghana hanom a obi say aden na kotokohene ho no mo baaye ai sa na tie eya hini mu hene mesi se nei ena nka yese tro Bible a enke de kotokohene King Solomon asasi so nyamkase nyansani no edin ebesan abemu na okan sede abefofo no atwro egu abefontintan no so a edepaye also the visit closely follows recent announcement regarding a planned Hyundai automotive assembly plant in Ghana to serve the broader West African region. Nature say, Jumedie Sronko, ya omo ede eba Ghana hanom no, eno eye Hyundai automotive assembly planter, omo pese omo de ba Ghana no, ehon komobo, ene ehon nkita hon, ena womo aba, omo ne kotokohene beto kese, na oma hye, na sa jumedie no, etumi abaso nte upcoming jumedia baso ewo Ghana hanom ene se omo ba ya omo ba kotokohene ho na busu na mba yeso so de Asante de onim se wo santinti ye wo history anabako se mebre ti want to maintain na makotokohene ho abra won wuramu enko baabi ade ani boy ho akohoma sha Asante ho bakosem mekire Manhyia Police Museum honom no omo tumi ntwangu ti no so no ye ranum share wo mo airport no ene omo de wo mo eba ya odi kan ko museum ho ko share Asante yamamre ne yamanie akade nanom di tu kwan kwan na omofa so tu kwan tete no baabia na oje ahoho tete televisions ahodo na wo mo ehwe tete phones a na omo de ye ko asuko chiada cafe jana omunu chese tete niema ni nyina no na nanom abo ho ban e de egu onom apempra dia na omo de sesi omo ho ekodwumadie ne dwabo ahodo akontu ahodo ene de nanom aye kro no de na ye rakotoko hene so sugu so a wo ye eni bibia oba ye enfinhia duonu nson ni botaye na esi ni so development ahodo de aba ne foundation no a ehwe oni biefo a wo ma dwemu do ya broni beka se nidi ba poor no ya foundation no ehwe wo emfa ho ene tribal wom no ni nyina nrada omo do mani coach vc kohwe bi na mu wie no omo ne kotokohene
omo de nsa koto nsa yam kohia hini mu hini na wo mo atwen ahwe nanimu ache no omo do mo nsa ekoto ne nsa yam eno a yeba so emfa ho ne bre no ana ewo ho no wonya abotre san hia wo mo sa na dwebere no de nsa to nsa yam abusua na efe kwa na ye de ye kente de ma ye danso se santefo ye culture na yamamani amanya fade ba ko ma obi ahu na obi apebi ahwe na ofre nipa no a ema ne ho se sabi me so me danso e afoforo ntem no ye kente no eno so de bi ma wonom na hu se China broni afra efe yie pa na odi ahụ keka na omo so nam so ede omo product meche omo motors na omo ye no ahyenso de kire se omo eye motors ana se ahyen eni ade no omo de bi so che kotoko hene se yera we bi na ye na we mu dwumadie ne pese de bi baga na ha no mo a ye be da ho di dwumadie so kokora ede efa ho na busua ye se wani semu a ye ni nyawo na ese ni nsa ka kire yenkoi na yemfo ye nyina ye ni nkonkohwe bi sede esi ye ne fa na ye na kono a na ye fiti airport on be si ye kopem so mba me chef kesiem de course nyina no yenkohwe bi mra How we see them. First, Nana the first was the 13th king of Asante. He was arrested in the year 1886 to Seychelles, and he was kept there for 28 years. And in the year 1924, he was brought back. And when he came back, the British put up this building for him as a compensation. But Asante refused it, paid the full cost of the house before the king moved in. Because the fear was that the British could come back one day to claim ownership. So to avoid that, Asante paid the full cost of the house before the king moved in. 3 Asante kings lived in this house after 1974. Nana Prempeh the first, the second, and the late king. The house is a story building. The upstairs was used for their residence, downstairs administration. So the first who were about to enter was used by the late kings as their administrative office. Executive Chair, before we enter, we see this colorful painting. This is the 14th king of Asante. It was painted by a Hungarian woman. This woman was an artist.
the husband was working in Kumasi in the 50s. So she had paid a visit to the husband, and her visit coincided with the celebration of our festival. He's 76 years, and he is the Chancellor of Kwame Nkrumah University of Science and Technology, passion for education. He set up a Otumfuo Education Fund on his instrument in the year 2000, and he has catered for several students across the nation. You don't need to be an Asante before you enjoy the facility, provided you are needy and bright. You cater for, and not only scholarship that he wants to provide for them, he provides facilities for schools. So that's our king, and he's our traditional head. He's the head of Asante Nation. He controls about 110 population of Ghana, and he is the pillar of peace. He's a peace advocate. There was an issue in Ghana for several years, 17 years, could not be solved by the government. He took the wisdom, the knowledge of the king to bring them together. So that is the king. Recently, there was also another issue in the northern part of Ghana, Boko. He took the bravery, the wisdom of the king to bring them together. So behind the scenes, he's doing a lot for the nation Ghana. He's the pillar, the stronghold. He does a lot for the nation Ghana. And apart from him, mother, now we've gotten a new queen mother, and the late queen mother happened to be the firstborn of the 13th queen mother, and also a sister to the current king. So the 13th king, the firstborn was her, and we also have the lastborn. So it was the firstborn and the lastborn. But normally when your sister becomes a queen mother, you don't call her sister, you call her mother, because she has become the mother of the entire nation. The executive chair, Manhyia Palace Museum, is so proud of you for your visit. We say thank you very much, and you are coming here will go a long way to promote the image of Manhyia Palace Museum. We are so grateful for your visit. Thank you very much. Thank you so much. Ben. And the vice chairman. Great. And then we'll be He's in charge of the
charge of the Some of my colleagues most of in America runs Korea for David Ajay. Jay, how are you? The last time I saw him, my son was in South Africa sometime. How are you? Good. I have visited his office. How was it? Yeah. And my Come. How are you? and today we come to No. What a phone. What did I phone? Yeah, phone it from this one. Oh, thank you. Thank you. Thank you very much. Finally. And this is a good one. Oh, yeah. You need to have whiskey, which is Japanese, which is I stopped making it. Apparently, yes. So when I finish this, how am I going That's to... it. So, thank you so No, my daughter-in-law will find one for me. much. Yes, exactly. Very special. Thank you very much. enti ano no enti Bank of America omututrani meka se president ya wada wonom ano international yira president oda international no ano ena ono so be pie mu e wo honom CEO ya ono so eda Hyundai Motors ano executive chair no enso so etumi baabi a omu nyina beto kese ema bibia eye kama na mejidi se ne dwumadie nkaye so betumi akoso ya de be firi mu ababia ensrahwei ya wo mo baaye no de be firi mu ababia no ya de be mamo na me kai wo se krom ha no ye pahene dia king of Ghana dia na eye kotoko hene na se tu nyame kese ono ne de enumunyam ni nyina ebebo no fi se wo koye na wo kotu kwan ya obsire bibi dia ma Ghana no sabi wansra ma Asante manko wo se Ghana ye yire de se obi biara opeso oba Ghana no obedi dwumadie bi honom no ya tse ye nkwaban mu so obi an bon wuram na ombe invest into Ghana dwumadie bi opeso odi bia no wo mra meye entu hu se odi yero se kwa me despite mo Dr. Nesofo Isapon mo atitiru ya wo mo a businessman takumfo eko bi kwhwe bi na o introduce wo mo de kire broni no anya abrofo no investors ahodo no say we mo ni wo mo Ghana honom no wo mo di dwumadie sonko enti no mo betumi so no mo adikaso bomu na de wo se mo ye bia mo tumi aye ofi Canada ne Poland ba ye nche you afein na ehun sunsuaso no ahyase a eba enti no se wote honom na wo se wo yo hini bi wo ye temamuni bi na Asante ho be ye wahia ye wahifa fisa 1901 na Asante di ne ho a ye hyase no nanom aba nyina tutu kwan konkofo man so kopa ye de Ghana na Asante man nyina enti wo kwa na ye die ne ba menyi ne se abrofo yi eye bibi wo Ghana hanom a na ye fa nipa yensem debi yensem wo mu nyina ka bom na emfa ho se oye kusasini enkrani santini bununi hwahwani ni enyina enye wo Ghana hanom a ye kan ye bo niema bi ne niema tanta bi nkofo ye bitugu a obitu honom a wonte ase wo hene we sebi obetum de ho atoto no da bi enti wo hene te baabi anaso wo baabi na okrom hene ntumi no de yeradu no a wo si erade me pesa me yete se kotoko hene you tap into his blessings na ye mfa otan ene enye nsuade
entena social media so enkeka nsem a yenyina yepe debi ontena honom enkeka de wo pe entina abusua de wo se yetwa kire wo yetwa de akire wo se broni fi ne kuro ton se me wo se me kɔ na me ne ohinkesi ekodi nkomo na dwumadie bi a wo se me di ana me pese se ko ba ko betuma ko mampanyin ho straight se me ko honom na kyese mo dwumadie bi di amakɔ honom straight away dabi nanso ho se dabi Ghana no e wo man bi a ehye Ghana mu ene Asante ya atra maya hodo so no na me de medwaton de koma no ebeto nti ono na ohu se odini di bata ho se Sante hina agemiatom Sante hina se be di dwumadie bi se ya ono na asase pem waje abone bo wakwa age abone bo ma broni mpoko ye edu ba be broni bre ye no sa de ne ho ne fa ho die ma na se som na je kokofo ekobo man koye de wo pe wono na da ne man ya omampanyini eba ye na wobese ne se fa man baba media nim ne nya Ghana ye nya oman bi se Ghana ne nka mum baako into a mo Ghana hano ma 1/3 of Ghana population no and assassin in Sante hene dia odi si ho gunse ne na ukari 1/3 Sante hene dia emu bi na atiti atua nanso si esi ekoma hwa aka ne ye dia omo nyina kotoko hene na ne dia enti sa wo ba na wo ye investor bi na wo ba rom Ghana na se wa fa Asante amata ho wa mepe kotoko hene ama mechia no afa oho amedon Asante na wanfa ne nimdie ni bia maw na wanfa ne sunsuma ntawachi a sa wo ba koti Asante ya obi bi wo krom hanomu a meka me kirew yento fisa Asante na yeton yen krom ha eni wiase afo na nyina Asante na de bata de ho na oton a yeto enti no wanfa ho amebata enye yi bonimpa hu hia so obakotoko hene ni bebre ne ho ase na ogye mpaebo eje akwankyere wɔ ne honom a na wote honom na Ghana hanom a wote hanom a hini nu ba bia wote hanom a nunu ba bia wote hanom a obi ani wo no wo se wotan Asante na se wonte ase so ye Ghana kinga esafat esawala esawun pakrowara sa hini we ye de hototo no sa hini we ye tebe bi ka de yepe woto ho bono ne ho nyam ne bia kam enu ahweba fo na ntahene all over the world ni photo dem akwa hia no wo enanam keta idea ni mo no mu picture ekwa viral ekwa ba bia kotoko hene na ne chini ye mpo tutu kwan ase nanam bi kotoko hene chini ye etu kwan mpo akwa nim di fo ne tutu ni anintini honom ase okrom hene wummu ne chini ye mpo no eye okrom hene mpo ti pen no chiniye no enye ukrom hini tipen no bebe chiniye na wura no na wote wono ma na wota Asante wota na gede wota no na wo ye kase fi se wo ma enye ma na ofiri ma entosini na na meti so hini bi so akọ bebe akọje company bi o se akọje bibi di aba ne krom se oba na o de abre ne krom fo na me ka se wo je di abre tribe ni nyina o mu claim no ne krom no akọje yo so o de ba ne krom mo ma ka no mo wayi badwemba nyansafo badwendwemfo da ketepa so edasomye so badwene hunu se ye ya kachi no bi de yese kan edwa nanka ne be me ye ni ada ho ti wontina ukro mu mfa wo honkobo obi a one ne yape wonfa honkobo no na nipa kwa ne konkoje moa emfa ma onu ukro mu ho na o klemi se mu nyina mo so mo ye baako da bi wote wono ma na wadwene no hunu nyansa hu se de bre na duru no kotoko hene ni Asante man na Ghana ni wiase nyina ato enti honom na mekoso me beboa me na somno so awoba no Sante hene ma woni matre o ma omu ayedu o pagya odu atra man nyina so enti ewretu kwan hu sananom nyina ka ne ho no ma bom na o mkọ na ne o hanom heman na nanom bi nkro so o munya investors if abroche be investi wo mo ho be yiye projects wo honom e de ma wo mo kotoko hene o mu di nachi na o mu di ne din ko ye kosem mo ano o nsa tumi kan sanate Otumfuo foundation nkwale ewom emfa ho ne babia ofiri Ghana ne de Ghana omusampo se we firi hin dabi form no kwa waje a wo firi no yes name within age any class a wugina ni yeko yemisa tribe yemisa region any yemisa town any yemisa community any yemisa enkwale ewom nyina no santifo wom fafrafo wom pepefo wom enkranfo wom sesalafo wom
angonafuo wom fantefuo wom bunufuo wom ye kan ye jade ye nyina ye Ghana baako santehene say Ghana ene da makoma so sa Ghana be yi o se sala anjo a meti trentra bole ga anyo a meti trentra nkra ya anyo a enye yi fante anyo a enye yi meti ha na meti hanom na baabi huruso a ni nyina sha Ghana baako pemu Asante so wo Ghana nimu bi a Asante yo man wo Ghana nimu bi na baabi e wo Ghana na baabi huruso na anyo a enye yi ntina kodoko ehene ehweye na mampanyine kufuado edi gboko asamba ye na mentim wase ba boko na eyire so pai so japade sai na nkofo hwomo nkwa e boko na mentim wase hoya ba hono mo a yetu ye ne ento no kotoko he ye ni to nim se ahuntahunu kan bi yesabe kama ye wate na somdwentumi mentim mampanyine kufuado hyase mampanyine mahama so ba no se da bi ono na wase mehwe na mesama ne to aso e no sa ye timu biem ma yeba kotoko hene. You see the king cause almost so ansanye o man fa tribalism amem o mu nyina so ba ye na o mu ba ye betra ase ka asem no man ye tumi to ye de ko to man panyanim say na wo say ye am pa so fi se kotoko hene kan ye din o hene we de ho toto no sabre me se ye tro bible a ka kotoko hene na se tu nya me kase ote brawreni krawre nwoma so kan di bebe mu bi fi se de no be yeye de bible mo king Solomon king David wo mu nyina be yeye no enu bi na yehu the reincarnation na no di atwam no king David mu na yehu king Solomon no atwam ko ye no onu ana isi oto no mu a wo hunu no nipadua na de ohun se nipadua na su ne ban ne honhom atini mu na de enye nipadua se de osi hunu no enti ye ka ebe ya hoye a e de amawo no atra comment section ma ke kanse hunu ne se hunu a wope na emom no ye ka hene mu hene enne de ono no ya ma no so na Ghana king de a na no se king bia ni Ghana enyina ye paramount chiefs enso se ne wa sha se de bi to ho sa na tie e ya Asante na be ye ma so ho bia kope anya sa oton a ye nto medindi atisem hene kweko ADUMASA TV na ya sorry so no kra no mamenfa enkaiba kakrakai emfa ma adesia ewo amanse ene ne patamu se wo se ye afeidi ye mfurka haye ho ntempenten kwa emfura shan kokro how do so na ye nkonkoji ye ni adai enti me kanfo Kobe's Kitchen Clubhouse e di amount se nei eno na abadia ma adehye ye wa danse ene ne patamu nyina enti sabrede wotemenka na wo adanse formula adanse don pass adanse asokwa adanse aboabo number 1 number 2 boasene ni patem honum nyina dia eye Nyankopon trading portability se ya adomo 31st July ye de ani echiremu ewo Kobe's Kitchen Clubhouse na chesene luncheon kama ohwefo nyina da so ya wutumi hu se ehoye kama very serene edema obi biara opeso ba honom ebeje nani enti ye birthday bi na pese wudi honom abra apuntu obi abra christian oto bedi bi na pese omkote honom dwumadie bia oba honom ebeboa Friday night nyina ye giremu edema mo enti nsa hodo obi ansa so oto bia ye wo DJ sapapa wo mo beboa ama bibia ayeye na sebre die ye nyambie ano Nyankopon ya adomo a Friday July the toso ediasa ba ko 31st July ene edu dwumadi ba hyehyɛ so ahomache no num empemu semediasa 5:30 am ena ye be hyase na mrantie ne maburu ne nkokora ne mrewa nyina betesi montene so na yakofruit kakra tentene yapom ede ahia awia domienu luncheon no yakoba 12 o'clock kai na ye de ahyehyɛ so enti wo ba ho no mo a ene ye be pa bibia ye free ye pa be no ye mpa be kwa DJ AJ any DJ was TK ebe boy ye ahyehyɛ nwom tete de na de emnyama ye nyina o ma hyehyɛ nwom ni nyina ede amayen na chese MC Virus any MC hype man shocking so ahwa dan da dwumadie no obebisa nwom o mbehwɛ aye bibia ede amount na first guest ne de ene strippers night ya na dwono till mom's course ma mfrɛ wo a menko ai mommy mfrɛ wo a untumi nko na we kwa till you drop mama frɛ kro mpo a onko till you drop just why you say hey
ansa na wafiri honom enti dwumadie de e baso gidigidi 31st of July and the 1st of August de ye nyina ye de ani echire mu ewo adanse ademra honom na ye kwa ye kobie dwumadie kama na wo ba na yera kwan anasa openchire mu bia for 055 744 2275 and 055 11 13619 and 0547 127084 na chere freyen na de chere wadwen bia no intumi embo e wo sa kwan no so ebehwe wanim menim so obeba atesa mene kwaku mejire mu den ha ena medemu ese midin de atesa mene kwaku Billy Black and me producer obomichi dom that's ne yebese